ginadalan dito ka, kat may kapan, nuan niya, iti masakbayan. Ngamin tunggalbay sa kadatayukat agtong iti masakbayan na. So nuan niya, di pangigamram, iti biyag mo, kat isu iti mapataod, akapanunutang. Kat nuan niya, iti kapanunutang, kat isu iti mapataod, ariknam. Kat nuan niya, iti riknam, kat isu iti mapataod, desisyon mo. Kat nuan niya, iti desisyon mo, kat isu iti agbanag na aramidan. Kat nuan niya, iti aramidan, kat isu iti agbanag na kababalin mo. Kat nuan niya, iti kababalin mo, kat isu iti agbanag na ugalin. Kat nuan niya, iti ugalin, kat isu iti mapataod, amasakbayan. Sunuan niya, iti pangigamrang iti biyag mo, kat isu iti mapataod, amasakbayan. Sunuan niya, iti kapanunutang, nuan niya, iti kaliriknam, nuan niya, iti desisyon mo, nuan niya, iti kayat mo nga gamitin, nuan niya, iti kayat mo nga kababalin, nuan niya, iti kayat mo nga balin nga ugali, kat ipaspasimudahan na iti masakbayan. So tata, kayat ko ang maawatang anan-anay. Ati Diyos, kat nalpasnan, nga insagana iti masakbayan. Ti Diyos, kat nalpasnan, nga insagana iti masakbayan. Amen. Ngam di problema, kat tupataudan iti bubod mo ang masakbayan. Babagan iti makunang panagbalan mo iti bagay. So napataudan iti bubod mo ang masakbayan, kat kasla ka managala iti bato ay tuk-tuk-tuk mo di taulo. Ngamin, magdesisyon ka, asaan ka, nagpanuray, kinagpaidalan, iti apo, ako nang, kahit po iti agbalin na kastoy, kahit po iti agbalin na kasjay, ngamin ito, nadapat iti kasta na kasasaan, kahit maamiris mo, ako nang dapat awanan kumalito. So, tata, at na naging iwagas mo kasano ang maduktalang iti masakbayan. So, muna awagas mo kasano ang maduktalang iti masakbayan, kahit panunutan, noan niya iti pugno at arigagay tapuso. So panunutan no anya iti pugno at regagay tapuso. Asaan ket ati kayat iti sabali at tao nga ramidan. Wenno saan ket ati kayat iti panunot mo a pangbilitan asaan man anak kapapati. So masapol nga salud-sudom di tabagin no anya ti regagay tapuso. Ngamin no anya ti kabili ti Dios di tapuso ket isu ti kanayon at regagay tapuso. Isu ti pakaragsakam nga ramidan. Ket no at palengkabi ti Dios ang dipindar ka, iti kinaimbag na, kaya namin nanama ka, iti kinapudno, iti sauna, kaya no, atulunang isuna, apresyar ng isuna, apadayawan ng isuna, kaya saan ka, nagdodwa ka, nagiti karina, kaya pagpanuray ka kinkwana, at paidalan ka kinkwana, isuna na, iti una, at dalita panunod mo, iti amin na kapitan, di tamad din, at itarigagay, ngayon kabili ni Diyos, di tapuso, kaya iso iti may parangaran, iti biyag mo, kaya iti tal na ni Diyos, na tapan na, iti amin nga panakaawat, kaya panakam mo, kaya ay iwanan na, iti puso ti panunod mo, babaan kay Kristo Jesus, kaya agtalinad kin ka, iti bendisyon iti Diyos, na mangtad kin ka, iti kinapigsa, kinaturad, kaya kinaanos, kaya iti bendisyon iti Diyos, may lapulos kin ka, amang mangtad kin ka ti salaknit, mangtad kin ka ti nana, mangtad kin ka ti talna, kaya kaganayon na banditi, kaya di tamad kan, nga ting kabili ti Diyos di tapuso, kaya iso iti may parangarang iti masakbayan iti biyag mo. Amen? So na di pangigamram iti biyag mo, kat isu iti mapataod ang masakbayan iti biyag mo. No anya di pangigamram iti biyag mo, kat isu iti agbanag ang masakbayan. So panunutan, no anya di pugno katarigagay tapuso. Asaan kat at kayat iti sabali nga tao maramidan. Wano saan kat ati kayat iti panunot mo nga pangbilitan. Asaan kat ang nakapapati. Sumasapag na salud-sudam di tabagin. No anya ti tarigagay tapuso. Namin no anya ti kabili ti Diyos ti tapuso. Kat iso ti kanayon patarigagay tapuso. Iso ti pakaragsakan nga aramidan. Mabalin ako na kay kayat ko iti mathematics. Iti tumarig iti dumagan sa aman. Kay kayat ko iti agtutuwing. Wano kay kayat ko iti agtatalo. Kay kayat ko taglatalo. Dahil kita tarigagay ngayon kabili ti Diyos di tapuso. Mabalin ako na kay kayat ko iti tumultulong iti padang na tao. Parang nagsakan ang nararangin at pinaimbag ka na buwan. Parang nagsakan ang tutulong ang isuda. Kaya kita tarigagay ngayon kabili iti Diyos di tapuso. Amen? Praise God. So tarigagay ngayon kabili iti Diyos di tapuso. Ket isu iti kayat iti Diyos amay parangarang iti biyag mo. Iti Diyos in kabili na iti tarigagay di tapuso. Nga isu iti kayat na nga agbanan ang masakbayan. Asaan ka ati kaya iti sabali nga ramidan. So di kabili iti Diyos na tarigagay iti tapuso. Ket isu iti kanayon na tarigagay tapuso. Asaan ka ati kaya iti sabali at tao nga ramidan.
As kunanay ginigro iti Psalms chapter 37 verse 3 and 4. Trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be filled. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. So there's a trusting in the Lord, and there's a delighting in the Lord. So nagpalag kay ti Diyos, kinagrag ko kay ti kinaimbag na, di tamad ng at itarigagay nga, dali na pusong, kat isu, iti may parangarang, iti masakbayan, iti biyan mo. Isu, iti may parangarang, iti biyan mo. Itarigagay nga, dali na pusong, kat iti Diyos, kenka. So iti kayat iti Diyos, na may parangarang, iti masakbayan, iti biyan mo, kat diyay tarigagay, nga inikabil na, di na pusong. Amen? Iti kayat iti Diyos, ang may parangarang, iti masakbayan iti biyan mo, kat diyay tarigagay, nga inkabil iti Diyos, di na puso. Manamo kayo ali, nga iti Diyos, nga inkabil na ti tarigagay, di na puso yun. Amen. So bumati at naagda iti tarigagay, na imula iti Diyos, di puso tayo, na iso iti nantag ka na tayo, ti panakabalin, na agrag ko, ken agkalak, kinagrag ko iti kinaimbag iti Diyos, tapno iti tarigagay, nga inkabil iti Diyos, imula iti Diyos, di puso tayo, kat iso, iti may parangarang, iti masakbayan, iti biyan tayo. So agda iti mapunang na tarigagay, na inkabil iti Diyos, iti puso tayo. Sigudan na inkabil iti Diyos, iti tarigagay, iti puso tayo. Kat dayta iti kayat iti Diyos, na may parangarang iti biyan mo, na agpalag ka kinkuana, kat naagrad ka, iti kinaimbag na. Delight thyself also in the Lord. So naagrad ka, iti kinaimbag, iti ako, diyay tarigagay, na inkabil na nita puso, kat iso iti may parangarang iti biyan mo. Iti Diyos kat nagtrabaho di taunan mo. Ang gargaraw iti Diyos kat nagtrabaho ti ikudan ti saan nga makita. Yung ornos na iti banbanag na paburkin ka para ti masakbayan. So itlaro ti Diyos iti biyan mo kagtag imbang. Kat isunay ta iti kayat iti Diyos na may parangarang iti biyan mo. Kaputa ti pakaragsakan iti Diyos na may parangarang iti biyan mo. Kat siya'y nag-imbag kaplano na tika. Kaputa ti amin na plano iti Diyos iti biyan mo. Kat puro nag-imbag. So saan ka nga dito ikapulang iti bukod mga panunutan. Dahil dapat tarigagay ngayon mula iti Diyos iti puso. Isuhanda ka dito. Tapos may sa tayo na mga presya kini ako Diyos para panay man ako. Maragdag sa akin ni Diyos iti aramidan tayo. Gawin iti parang bibig tayo para iti tarigagay ngayon mula na iti puso tayo. Agda iti tarigagay ngayon panakabalin ngayon mula iti Diyos iti puso tayo. Na isunay natin ang tagkala kayo panakabalin ng mga padayaw kanya. Ang talagtin mo na agrag po iti kinaimbang na tapno dahil tarigagay ngayon mula iti Diyos iti puso tayo. Kaya isunay iti may marangarang iti biyan tayo. So tatan, sa anong na dyan kaya ko iti masurot iti biyan mo. So tatan ka nga mas daw, makapay nga dalag iti bidisyon. Nakapay nga dalag iti bangka. Nakapay nga dalag iti rako. Apay, gapo talaga baluray kinagpaidanan ka niya ako. Gapo talaga talag ka kinagrag po ka iti kinaimbang iti ako. Gapo tayo napresyan mo iti kinaimbang ni ako Diyos. Iti naramilin na nagkuimbang iti biyan mo. So agyaman ka niya ako Diyos na kanayon. Kaya gitamot ka natin nakikagay. Kaya mula iti Diyos kita puso. Kaya iso iti kanayon. Ang may marangarang iti biyan mo. Amen? Praise God. Glory to God. Hallelujah. Yan nilagay pag ni ako Diyos. Ikagay. Oh. Maragdag sa anak ko na maging imagine hindi kinimbang ni ako Diyos. Kada tayo. At at inidumdum mga bata na kanahin niya papalit ni ako Diyos. Nagpas na ngayon. Habit na ikagay. Hindi puso tayo. So palit na tayo. Palit na tayo. Ngayon kita ikagay. Kagagdan hindi puso tayo. Basahan tayo kapsa, isaw niya ako Diyos. Praise God. Ijilibro iti Philippians, chapter 2, verse 13. For God, which worketh in you, both to will and to do of His good. Yes. So, i-Diyos, kinagda, kinagda. Iti-Diyos, kinagagaraw, di taunan mo. Iti-Diyos, kinagtrabaho, di taunan mo. So, no gano'n iti Diyos, kinagtrabaho, di taunan mo. Di gano'n, adda iti Diyos, kinagda. Amen? Praise God. Adda lang kinagda ng mga nun. Imbaga iti Diyos, nagtrabaho, di taunan mo. So, iti Diyos, katsigo din, nagtrabaho, di taunan mo. So, minsan, aramigan iti mali. Kapot ati Diyos, agagaraw, di taunan mo. May maring na, malikirig na. Saan nga isulti, pakaragsakan nga aramigan. Ngayon magpaidalan ng Espiritu, aramigan din ibang marinang, matararamigan ito itong iso. Marinang may daldalan na kaili ako. Kapo, ta, iti Diyos
trabaho di taunag mo. For God, which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. So, di Diyos, kaya nagtrabaho di taunag mo. Kaya intod na din ka, iti panakabalin. Intod na din ka, iti tarigagay. Kaya panakabalin ng mga ramit, iti pakaragsakan na. So, di Espiritu, iti Diyos, kaya nagtrabaho di taunag mo. Kaya adda iti tarigagay, di taunag mo. Amang mangtagkin ka, iti panakabalin. Ang mga ramit, iti pakaragsakan na. So, di Diyos kat sigo din, naging kabil na, iti tarigagay, di taunag mo. Kaya di Diyos mutlaan, iti agtrabaho, ulo agargaraw, di taunag mo. Anong tagkin ka, iti panakabalin. Ang mga ramit, iti plano na iti biyag mo, na isu, iti pakaragsakan na. So, iti plano iti Diyos, iti biyag mo, na isu, iti pakaragsakan na, kaya isu, iti kayat na may manalarang, iti pasakbayan, iti biyag mo. So, nung maawatang, at ti Diyos kat inkabil na, iti tarigagay, di tapuson, saan mo apadpadasan, abaliwalain. Kaya po, plano natin ka, at nag-imbag. Kaya tayo taan nag-imbag, ang plano natin ka, kaya na rugyang agunudon na iso, di may manalarang, iti masakbayan, bababan, iti panagtalap, kaya panagragong, iti kinaimbag na. Amen? Praise God. So, panulutan, nuan niya, iti pugno at tarigagay, tapos. Diyan yung kabili ni Diyos na tarigagay, di tapos. Nagdudumay yung kabili ni Diyos na tarigagay, di puso tayo. Kaya panulutan, nuan niya, diyan pugno at tarigagay, tapos. Kamutan niya, yung kabili ni Diyos na tarigagay, di tapos. Kaya isu, iti kanayon, apakaragsakan, naararamidan. Isu, iti kay kayat mo, naararamidan. Mamatya, nanaramidan iti manigat saan na isu, iti kayat yung naramidan. Gamin, ipanagna iti Diyos na malilita, kamuta at iti Diyos, kada kayo. Di kani, nung napalas yung iti nagaramit, amin din napalas din nagaramit iti mali, kat mali dyan na tayo. Mali dyan konsensya tayo, namin iti Diyos, nagtrabaho iti ulan tayo. So, panungutan, nuan niya iti kurno, at tarigagay, tapusun. Tayo sunay ka, iti kayat iti Diyos, lumapasama iti biyago. Saan na dyan kayat iti sabali ng tao maramidan? Diyan bagay iti tao maramidan. Saan na isudyay? Iti talaga mapagayatan iti Diyos. Diyan, at dali di puso, diyan ang gagay di puso, di ba karagsakan mararamidan na iso iti pagayatan iti Diyos na mapasama iti biyago. Amen? So may katwa ang wagas ng kasano ang malugpalam, iti masakbayan, iti biyag mo. Kaya, kuna na dito amon, nuan niya iti sakot kinlaing, na agay ayos di taunag mo. So dahil tayo may katwa ang wagas, kasano ang malugtalam, iti masakbayan, iti biyag mo. Amon, nuan niya iti sakot kinlaing, na agay ayos di taunag mo. Nagiti banag na kayang nga aramidan. Nagiti duma kat masusulitan ka, ngarsika kat maiayatan ka ang mga aramid. Nagiti duma kat masusulitan ka, ngarsika kat maiayatan ka ang mga aramid. Kas kuna na i-improve iti Romans chapter 12 verse 4 to 6 kuna na, for us, we have many members in one body, and all members have not the same office. So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. So, ito maganda dito nga adaan tayo iti adu akang kamon, iti may sa abagi. Adda ka nga mata, napayag, agong iwag-ima saka. Kaya nagkita kang kamon kat sa adda papada iti pakaramatan da. Saan? Sa bali iti pakaramatan iti mata, sa bali iti pakaramatan iti napayag, sa bali agong iti iwag, iti ima, iti saka. So kasta tayo man, idinto nga adu tayo, nga may sa tayo mabagi kini Kristo. Kasta dito adu tayo, nga may sa tayo abagi ni Kristo. So, adaan tayo iti sabot tinay nagduduma, as kindan iti parabog iti Diyos kada tayo. So, adaan tayo iti nagduma-duma as sabot, kinaduma-duma alain. Nga agay ayos, diti unod tayo. Dahil kita na sabot tinay, nagapukin ni Apo Diyos, nga agay ayos, diti unod tayo. Dahil kita na sabot tinay, katindan iti Diyos kinka, tapno katulungan, maaramat, tumulong kinka, tapno mabalinang iti agbaligi, na turong iti masakbayan.
kunam, iti Diyos inikanap iti laing ang maaramat para iti makaragsan. Iti Diyos inikanap iti laing, sagot tinlaing ang maaramat para iti makaragsan na. Amen? So dahil nga sagot nga indot iti Diyos kinka, kaya agad Espiritu Santo at tumutulong kinka at kung saan mo maramatan iti madiawagas o madi apanggat. So amin nga indot iti Diyos kinka at indot na nga katulungan, indot na ang maaramat tapos mabalinam iti agserbi iti pagayana kaya agserbi kanagiti daduma. So amon noan niya iti sagot tinlaing nga agay ayos di kaunan mo. Tapno madugtalang ti masakbayang nga insagana iti Diyos bawaan iti managpalag ken panagragkong iti kiniimbang na. Amen? So amon noan niya iti sagot tinlaing nga agay ayos di kaunan mo. Babaan iti panagtalag ken panagragkong iti kiniimbang na. Babaan iti panagapresya mo kagan kanayon kinabi Diyos. Panagyaman mo kagan kanayon kinyana. Tapno madugtalang ti masakbayang ngayon sa gana iti Diyos, nga iso iti kayat iti Diyos, nga may parangalang iti biyag mo. Ngayon ibagag ka na kayo, amin nga masakbayan iti biyag tayo, kahit puro nag-iimbang. Ngayon gusto na natin, saan tayo magpapada iti lahin? Saan tayo magpapada iti mamunang ang banang saan tayo magpapada iti tarigagay? Ngayon, saan na pinagpapada ni Ako Diyos iti tarigagay tayo amin? Ngayon, no, as pangaligan na tayo, among tayo umaamin, di awan iti mabalin ng mapapun. So, duma-duma, ada doktor, ada engineer, ada mistra, ada ini managan, ada kaglabrabo, na duma-duma, na tarigagay, di pa karagsakan, ngayon kami ni Diyos, sana di kaya iti sa bali nga tao, nga araminan, no di pa karagsakan, ngayon kami ni Diyos, sumasapol, na amon, no anya, iti sagot kinlaing, na kaya ayos di tao na mo, mabalin nga, iti Diyos kataramatan na nga mga kasabak, ngayon hamo na mamuan na itang saan ka magpanuray, tinagpaidalan ni Ako. So, importante nga, presyanan ni Ako Diyos, iti amin nga wagas na aramidan. Bigbigan na iti amin na nag-iimbag, nga aramatan ni Ako Diyos, kinka-inkabin na karigagay ni puso. Kaya isulit iti may panangarang, iti masakbayan, iti biyag mo, babagan iti panagpalag, kaya panagragpong, iti kinimbag na. So, kaya iti Diyos naggragpo ka na kanayon, iti naldaw, iti biyag mo, kaya kuwanan. Nung may di problema, saan na yung problema, iti na nafukusan. Ngayon yung problema hindi na napokus ang umaikin ka itilidad. At focus ka, kung anya ikin ka, iti Diyos kin ka, nga una na, iti sumarunungal daw, tatay imbag ng dahil yung daw. Iti sumarunungal daw, kat isagpak ka, iti sumarunungal ako pat, iti masapayan. Kat amin ang mas pasama, iti biyag mo ka, kung nagpanuray, kinagpaidalan ka di ako, pasang amin na ka, iti plano, iti Diyos, iti biyag mo. So, awanin din sa baling aramitin tayo, no di nga sumurot tayo, iti pagayatan iti Diyos. Babaan iti panang-amu tayo, no anya iti sagot kinlaing, na agay ayos iti tulad tayo, ngayon kabin iti Diyos, babaan iti panagpanray, kaya panagpaidalan tayo kinkwana. Amen? Yes. Kaya iti Diyos, nagpanuray tayo, ang kanayon kinkwana. Dahil tayo iti pakalignaam, iti pudno mabangar. Pakalignaam, iti pudno maragsak. Praise God. So, amin na lamitan tayo, iti amin na saulan tayo, iti amin nga plano tayo, iti biyag tayo, ang panuray kinagpaidalan tayo kiniamo. Tatlo dyan karigagay, na inikabili ni Diyos, hindi puso tayo, kaya iso hindi may parangaram. Nung saan na kahit niya ako Diyos na maglastog tayo, dyan karigagay, dyan laing, na inikabili niya ako Diyos ka na tayo. Gamin, nung paglastog tayo, dyan karigagay, na inikabili ni Diyos, may pababa tayo. Ngayon lumadayawan tayo ni Diyos, kaya sunatin ang tagday, tangalaing, apresyado tayo niya ako Diyos, kaya sunatin ang tagday, karigagay, kagay ayos, hindi puso tayo, hindi Diyos, itagay na tayo. Hindi Diyos nagtalinod kita puso, na mangitag ay ka, kaya mangitaran di kayo, aming nga nito, kaya may isang pagka, iti pagayatan ni Diyos, na pagbalinaw, kasi tinagpaksuan na king ka, mapagbalinaw. Amen? Yes. Nagtatlo nga, wagas na masanong amadugtalang, iti masakbayan. Kuna na dito eh. Kaya agpaidalan ka, iti Espiritu Santo. So di amin nga, may dahil manikot iti kabasitan, ingana iti kadaklan na banan, denggang iti Espiritu Santo. Noong manamon, wano saan. Anya ko na iti Biblia, anya iti Espiritu Santo. Mano ka na kayo makamu ng Espiritu Santo. Ibagat ka na kayo iti Espiritu Santo, kaya iso iti sao iti Diyos. Kasi ko na John chapter 6, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, pananaklun mo iti sao iti Diyos, iti Espiritu iti Diyos, yan agdating ka. So, kahit na sa ulit, agpaidalan ka iti sao iti Diyos. Nung may kita ni sakit, anya rin papanang, mapanka iti sao iti Diyos. Nung may kita ni problema, anya rin papanang, mapanka iti sao iti Diyos. Nung may kita ni trahedya, iti grapot, anya nga na sitwasyon iti Diyos,
ada di plano dari isang mo, marami dumi tibiyang ko niya marami muna mapan ka iti sapo iti Diyos ka puta isulay ka iti Espiritu iti Diyos. So agpaidanan ka iti Espiritu Santo. Denggem no anya iti kuna iti Espiritu no uman namo wenno saan. Basahin tayo mga kapsa. Iti libro iti Romans chapter 8 verse 14. Kuna na dito. Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 14. Kuna na dito. For us, take note. For us, many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. So, nagitidalan iti Espiritu ti Diyos. Isuda, nagitidalan ti Diyos. Nagpaidalan ka iti Espiritu ti Diyos. May kurik ka, kas anak iti Diyos. May bilang ka pudno anak iti Diyos. Nagpaidalan ka. May nagpaiso anak na tayo. Amin na ako Diyos. Ngayon, no, saan ka nagpaidalan? At may naksid ka na anak. So, masapon, nagpaidalan ka. Noan niya, iti kuna, iti saong, iti Diyos. At panuray ka, noan niya, iti kuna, iti saong, iti Diyos. So, dagiti, agpaidalan, iti Espiritu, iti Diyos. At isuda, dagiti anak, iti Diyos. Siputan. Nagpaidalan ka, iti Espiritu, iti Diyos. Ket mariknam, at yan aramigan, kat umiso. Nagpaidalan ka, iti Espiritu, iti Diyos. Ket mariknam, iti bangar, ken raku, ken tiriknam, ket naglagaan, ken marinayatan ka, iti ang aramigan. So, agbalin ka, ananakman, ako nang, busbusan, iti uras ko, iti presensya, iti Diyos. Busbusan, iti uras ko, iti saong, iti Diyos. Takno umunagag, iti panakaam mo, iti Diyos. Takno dunggag, iti Espiritu, iti Diyos. Na iso, iti mangiparik na, nulubang ko na ito yung aramidan, wano saan. Rebel ko ba ito yung mabanag na aramidan, wano saan. So, nagpanuray ka, iti ako, binusbus mo, iti uras mo, iti saong, iti Diyos. Nga iso, iti Espiritu, iti Diyos. Dahil tawa saong, iti Diyos. Dahil tawa Espiritu, iti Diyos. Kat iso, iti mangiparik na, nulubang mo na itang aramidan, wano saan. Kat bigbigan iti Diyos, iti amin na aramidan. Teka, kapsa, iti ka. Kaya importante yan, na aramidan tayo. Bigbigan iti Diyos, iti amin na aramidan. Tapos ko na iti Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3 verse 6 ko na iti, and all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, iti amin na aramidan, bigbigan iti amin. Kaya iso ito muna, iti agad mo. Dahil tati eksakto nga aramidan. Agpanuray, kinagpaidalan ka, iti Diyos. Tapno, iti karigagay nga dalita po sundo, iso iti may panangarang iti mo. So, ang panuray, kinagpaidalan ka iti Diyos, na iso, iti mangiturong, iti agdan mo. Tapno, ikabil na ka, iti kasasaad, anamay. Ano di kaya iti Diyos na magbalaga? Nanamay. Saan narigat? Sunumay kita tinigat, saan na isuday ka, kaya iti Diyos kita. Ganyan palubos na niya ako Diyos na kita. Tapno maarapat naman sakpaking ka, iti nagnamay na masakbayan. So, iti Diyos, ikabil na ka, iti nanamay ang masakbayan. Ikabil na ka, iti sidong na, iti sidong iti ako, at dati kinapigsa, kinaturan, kinaanos, panagpumbaba, at dati ayak, at dati rago, at dati talna, iti sidong iti ako, at dati salangin, at dati nana, at dati talna, kinkankanayong mabandig, kin ikabil na ka, iti masakbayan, kas iti nang pagsuan na kinka, nga pagbalinan. Kasaluwawagas, babakan, iti panang bigbig mo, iti ako, iti aming nga aramidan. Glory to God. Amen? Yaman din kina ako Diyos. Kahit niya ako Diyos, nga maulit-ulit, nga manugan tayo, masalo, nga agpanuray tayo kina ako Diyos. Gapukot tayo, iti panagdengag tayo mo, iti makasalo tayo, magpanuray kina ako Diyos. At aklunin nyo rin ang saw niya ako Diyos, magpanuray tayo kina ako Diyos. Iti Diyos na managdag sa akin. Iti unos, iti biyag tayo, kaya iti Diyos. Kaya iso na iti taraminan tayo. Agpanuray, kinagpaidanan tayo, iti ako. Tadito iti makasarakan, iti pugno, alam ko. Iti mo masarakan, iti mo pugno, na kinaimbag. Glory to God. So aramidan, noan niya iti pagayatan ni ako Diyos, iti biyag mo. Na iso, iti makaragsahan, iti Diyos, na aramidan, iti biyag mo. Wow. Hindi ka man, nirmiti ragsa ko. Ada dinidugdo mga ragsa. Ada dinidugdo mga bangka. Hindi kinagpadas ko, ngayon wala ni pamilya, tamang pag kami agpipitnik, na magawin kami ng permit ibang ni. Saan nyo nganyawin, hindi talaga na kung tulungan raksa. Kapag kanya Santa Ana, kapag kanya Manila, kapag kanya
para kami Star City, lugang kami, buspus kami di kurta, originalan may diragsak. Kasla lang ang naragsak lang naman, yung magagamit ka, na punpunod di Bando. Ngayon di kalman, itinawan kami, nagpupuyog kami, na nagaramit din simbahan niya malanda, magawit kami, pero may diragsak eh. Gapo tayo sumiray, hindi pagpugno mapagayatan, hindi Diyos, na mapasama pinigyan tayo. So dyan tayo kagaya, ngayon kabili ni Diyos, hindi puso tayo. Sumakamas tao, no apay kung nagragsakan ka ng mga parami, hindi pagayatan ni Diyos, gapo tayo panuray ka, kini ako Diyos, di dapat na ngayon tayo kagaya, ngayon kabili ni Diyos, iso, hindi pugno mapakarig na ang itiragsak. Nung iso, imay ko ito, palibigyan mo, gapo tayo pagayatan ni Diyos king ka, kahit ikabil na pa ito masakbayan, kasi itinagparsuan na king ka, mga pagbalik ka. Tulong ito ka. Nung kitang kaslarawan lang, itangdan tayo, itinagin na namin tayo, nung itigurguna tayo, saan nga magandaan, hindi ba ito? Saan nga magandaan, hindi ko ata. Diyan presensya iti Diyos, na nagtalang hindi puso tayo, kahit saan mo may explain nga bang araw. So, unang nagpaidalan ka iti Espiritu, iti ako, denggan, noan niya, iti magbaga iti Diyos, denggan. Lupudnuwa sikat, nagpaidalan ka iti Espiritu, iti ako, anadang iti matang, kinay tilapayag mo. Gapo tayo iti matang, kinay tilapayag mo, iti so iti ruangan, iti karakwa. Kaya unang nagpaidalan ka iti Espiritu, ni ako Diyos, ikatin mo, dagiti na ilubuman, nga kandanda. Ikatin, dagiti dinadakas nga nakikita, hindi makunang nga mata. So masakol, nagpanuray tayo, kini ako Diyos, taklo, dyan tarig kagay, ngayon kami na dito puso tayo, isulti may parangarang, ibigyan tayo. Amen? Praise God. Nung unang agyaman ka kini ako Diyos, awan iti video, okay? Awan yung naging inilubungan. Diyan pa nagyaman mo kini ako Diyos, at agbanag na awan banbanag na. Nung unang agyaman ka kini ako Diyos, ang nadam, noan niya, itililin ka, agpaidalan ka, iti Espiritu Santo. Iti aming naramitan, manikod kabaskan, inggalan ni kadakalan na banag, dinggam Espiritu Santo, noong manawag, wala saan, mapangkay sa uwi Diyos. Gusto ka rin yung nakaramitan. Dahil yung panagyaman ko kinako Diyos, at dahil kinapakagdan mga ito, at dahil kiti sa sala, at dahil kiti sa gusto ka rin ito eh, naramitan. Iti panagyaman ko kinako Diyos. So at ano rin ka, kinako, agpaidalan ka kinako. Kati tamat na, natin narigabay, mulay ni Diyos ita puso, kati isuti may parangarang tibiyag mo. Kati magagting ka, nung dyan narigabay, mulay ni Diyos ita puso, kati isuti may parangarang tibiyag mo, kompleto ang tibiyag mo. At dahil tinggal di pa nakaisalatan mo. At dahil tinggal di pa nakakas, at dahil tinggal amin, kaya nasa kulang ng manitaan, ibibiyag. Amen? Yeah. So may kaupat, awagas na masama, madugtalang iti masakbayan, kaya pamubusa, itital na iti Diyos, nga isuti iti mangituray, tapuso. Mas kuna na ilibro iti Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of God rule in your hearts. Let the peace of God rule in your hearts. Saudi Diyos. Kaklunod na ito sa Saudi Diyos. Kaya lupalubusan at italay ni Diyos na iso iti mangiturahan. Itibiyag. Mas kuna na palubusan. Italay ni Diyos na iso iti mangiturahan. Tibiyag. Follow the peace of God inside of you. Babagan, iti panagpanuray, iti panagpaidalan mo, iti ako. Kasano mawagas, nga agpaidalan ka. Kasano mawagas, nga agpanuray ka. Iti mapunang nga alna iti Diyos. Babagan, iti panangbibig mo, kanagit amin nga nagimbag, nagdating ka, ang nagkapuda amin, kinaaway Diyos. Babagan, iti panangapresyan pa niya. Babagan, iti panagtalag mo iti Diyos. Babagan, iti saan mo nga managdodo, kanagit karina ako, saan ka nga panahon, saan ka nga may bayan. Kunay di ako isabot ko niya amin na nasa kulang. Uray itong panahon itinigan. At ang tulang tatong manay na naroon mo. Kuna na uray kung may tignan ni sakit. Saan nga tayo nalagkid ka rin ang sakit. Kaya po katakalagin ni sakit niya ang Jesus. Kaya nagasan na. So palubusan lang. Ititan na ni Diyos na mamituray. Tapuso. Kaya kuna na tayo. Ikiruwangan, ikipuso tayo. Kaya dahil di mata tayo. Kaya dahil di namayag tayo. So aganan tayo. Doon niya itinakaturungan ni mata. Kinuha niya itinimbigan. Itimakunan na tayo tayo. Takno dyan tayo kagay. Ngayon kabili ni Diyos. Didipuso tayo. Kaya iso iti may parangaran. Itibiyag tayo. So yung kabil na iti ako magbantay. Ngano umay iti kabuso. Tatan. Binatang-tangkon iti kampana. Kaya kung saan kayo pa na nga nagringin. Kaya umay iti kabuso. Kaya uyudin na kayo malilawan. Sumao tayo to amin iti ako. Kaya kadadta. Makita mo iti wawawangan iti langit. Makita mo iti wawawangan iti impyerno.
Ipakita iti Diyos din ka, iti wangawangan iti langit, kaya iti wangawangan iti impyerno. Kaya iti wangawangan iti impyerno, at nagtsayin na iti anghel ni Satanas. Kaya iti wangawangan iti langit, at nagtaring iti anghel iti Diyos. Kaya sumawa tayo amin, iti sangwanan iti ako. Ngayong lusika, iti agdaman ang biyak mo, iti bayad iti panagbiyak mo, at saan ka nga nagpanuray, saan ka nga nagpaidalan iti ako, at saan mo ay nalagan mo niya, tinindinggan iti nabayag mo, luhan mo ay nalagan mo niya, tinititali iti magaw, at naging music, at dali iti puso, at naging makalimon kini ako, at dali iti kalintagan, iti jablo, at dali kalintagan na side by side, namang buyod ka, saan mo nga kaya, ngayon pilitin na kalatan na buyod, takpan, at dali iti kalintagan, dali iti anghel, iti jablo amang buyod ka, gapong katipayat ni panagbiag mo, kahit saan ka na nagpanuray, nagpaidalan, ititang na ti Diyos, na iso pinaniturong, titapuso. Ngayon, nung nagpanuray ka, ititang na ni Diyos, na iso pinaniturong, titapuso. Ditang pinusumaw ka, iti saklang iti ako, kahit kagkagwam iti ako, at buhay-buyan, iti kinasaya, iti ako, iti puros, iti panagbiag mo. Iti awanan di sanit, awanan di lumo, awanan di kirita, at binigil na namay, iti silong iti ako. Amen? Kaya nagiging guna, na magulog mo, nagpaidalan ka, ititala ni Diyos, ititala ni Diyos na tapan na ti amin na panakawat kay panakapo, at iso ti mga aywan, iti puso, kaya manunod ko. Kaya di tama malinam, ita alam na ang kanayon ng tininapo Diyos, at dipenda niya ang naniti sitwasyon ni Bibiyag, at yaman ka nagiging kinibag ni Apo Diyos, at makaparisya ang mga kanayon ni Apo Diyos, pero araminin na Bibiyag mo, itaraminin na Bibiyag mo, kitaraminin na kayo itibiyag mo, at mabalin mo nga grad po, na kanayon ni kinibag ni Apo Diyos, para naparisya mo ang amin, babalin ni panagpanuray, at panagpaidalan mo kinwala, at ditamod din natin Diyos, ikabil na ka, pas pinagparaswan na kin ka, mapagbalinan. At mapunin niyo dito ako na yung Amen. Amen. Praise God. Di kaya iti Diyos kapag banagan iti sa bayan iti Diyos kaya nag-imbag. Kaya iimay iti Diyos na nag-imbag. Iso di mang idaldalan iti ka. So, at paidalan di mga